ya. Dadah. Selamat datang di YouTube aku. Pak Tinah Yapir kaya cipir. Oke teman-teman, kali ini Pak Tinah Yapir akan bersolawat. Apa Tin? Salatullah, salamullah, salam yasin abadina. Salatullah, salamullah. Lihat sini, Dek. Lala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Apa Tin? Salatullah, salamullah, Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salam. Lagune balan gedene apa nak? Iki balan apa bligo iki sebenarnya gede nih. Ayo kita nyanyi ya. Oke friend, oke teman-teman, kali ini Lek Pak Aris dan si Pak Tinah Yapir Keciper yang nyanyi apa Ting? Balonku ada 5. Kowe lagune nak? Ayo kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Jadi ra surip, baterai entek toh? Heeh. Nek ora entek ne surip. Hah? Nek ora entek baterai ne surip toh? Heeh. Apa warnanya? Kemerlop ya, rendah enggak warna. Hijau. Apa ya, Kita kebel nyanyi. Warna-warni. Warna-warni. Heeh. Dia nyanyi ke piye? Ayo nyanyi yuk. Lenku ada 1. Balanmu kursi tok kok. Yo ke nyanyi kayak madep kamera ngono no, kayak nyanyi no. Nah. Lenku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, Kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon Hijau. hatiku sangat kacau. Oke Barbie, balonku tinggal 4. satu iki. Kowe kursi tok nek lakune kan papat. Oke Barbie mau ngatur dadi lali aku. Ku pegang erat. Hore, Esmaya nyanyi. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat. Kepiting? Erat. Matur nuwun. Dadah, dadah no. Dadah teman-teman. Iki balonku garis itu.